kesa chungchang hi kumlikal ta khanin video ka da to a ama ro chu thengkatin azoi afi alo ten ti a in ba ka tuna kim chang deu zok a en kolna kim chang deu zok ten lo da ka tum don na zo te ji a hianin hemi kesa ya so se ni hi kan tam khop maya a chan hi thang tam tak oma tin a chan riat le thelo ko hi aum ve bokani chuan kesa om chan langstar zual te han soila pakat na chuan hemi riat na thazam nat na hemi chungchang video ka siam nual to a peripheral neuropathy an ti a hemi kan taksa kan kutle ke a hianin hliam hi omchi lo ma sela hei ma sel nerve thalo te nerve chak lo ka tiang lo om khan thua ka na om angin khan signal a pe a aba khanin kesa te na hit kan tiang te tiang ka lo om thin ani apa ni na chuan zun thum nat na hemi nerve thalo kan ti ni chada kan soi kesa kan ti te ke hit kan ti the hi hemi zun thum nat na hemi side effect pakhat kha ani ve ti hriat a poimo a chuan kal nat na hemi kal nat na ben von nei te a hianin hemi taksamo lo hemi urea tiang tur ti mai o hei hi kan kal hianin apai chuak tha theilova chuan thisena khan urea lo tamta a kha khanin kesa asiam thinei chuanin pakhat langle chuanin vitamin tlak chamna vitamin tlak chamda kan ti hianin abi tekin vitamin B1 thiamine kan soi to hi po video kan da to a chuan vitamin B2 riboflavin te chuan folate te le vitamin B6 pyridoxine te le vitamin B12 ka tiang kan tlak cham khanin kesa kan nei theini chuan tu hik chi khat borrelia burgdorferi an ti a kami hei hianin kesa tiang kele nerve thalo kha asiam thei boka chuan HIV AIDS veiten yang nerve thalo kha an nei thei boka chuanin nerve chiang kuang lo chi khat pakhat amyloid neuropathy an ti a ei chu soi tamlo mela he wangin om theya chuan damdoi side effect te po ani thei emi cancer damdoi then khat te chuanin vitamin B6 a tha ti rol khanin ena satlu tuk side effect kha ani vele theya chuan hemi HIV en kolna damdoi an tiang chi te chuan isoniazid te chuanin zun thum natna en kolna damdoi pakhat hei kan ena sat kan e fo metformin hi metformin ei na satlu tuk le ei reilu tuk hianin ei hian kesa kha a thlen ve thei bokani chuan thisenzam natna wa tak pakhat hemi ke a thisenzam te tak te ti wung tu awma erythromyalgia an ti hei wang te pawh ni thei chuan hemi thisenzam hemi wung le natna chi khat vasculitis an ti a virus thlen hei wang hian a om thei bawk chuan taksa peng hrang a cell a om khom patiang a bawk in siam an ti mai a sarcoidosis hei wang om thei chuanin hemi autoimmune natna kan soi fo a hemi kan taksa cell thisensipa in hriat na ta zam a bei khan nerve na a thlen thei kesa te hi Guillain-Barré syndrome an ti boka chuan ke a thisen kal a chaklovin hemi kesa theya chuan ke a thisen zam chaklo le hetiang natna wang ani tangpui ani chuanin ke a ring uam natna chi khat athlete's foot an ti a heian kesa asiam thei bok chuan kan eile injinga ajinomoto ena sathianin hemi hriat na thazama thlen theya hemi kut ke hit mu chu te hemi ngong le mai sa khut te kesa te ngo tiang ka thlen thei ajinomoto kha e kha na thlenang ti na ni chuang lovin ena satlu tu kha na thlen thei na ni ajinomoto hi kan taksa hianin amamo lem lova kan ena satlu tuk chuan kesa ba ka hasana rang adang te kha kan nei thei ani chuan ajinomoto hi video pakan siam to a monosodium glutamate ani a hemi non essential amino acid pakhat hemi glutamic acid atanga lo mani kan taksa hian monosodium glutamate hi asiam chuak te pakan ti theyang hemi glutamic acid hi chuan kan theile hemi kan sa e tang te hian kan la lut boka a khan pa kan lak lu tu lova kesa hi
moto ene sat wanga lo a side effect a pakhat ani ti kha riang u chuan a en kol na hianin ai nge zuin na sa hianin khami vitamin tlak chamna te yang ka theya ke sa ke na ke hit an nei du chuang wan zuin na satan chuan zung hei emo thiamin te vitamin te pe ka tha chuan an soi tawngin zun thum nat na en kol that ka poimo em chuan ajinomoto kan eina sat chuan ajinomoto eitlem chuan ni chenda kan soi vitamin thang te kha ka tian te ka kan tla cham ani chuan ei chi te le a chiu chi te po a ke ringwam chuan ringwam dam doi man tur ani chuan kuwa hian hriat na thazam nat na thlena ke hit le ke sa ta po thlen thei kuwa ena sa chuanin kan in sum ve ngai boka dam doi ringot hian ni lawa a tir tu le a thlen thei kha kan lak siap kian kha poimo ani chuan kalna betvon kan nei chuanin taksa ta kha tiang urea te tur te pai chuak tur khan dialysis ti te po angai ve bokani jeta kan soyang ang deuh khanin chan te kha narf lampang adi deuh vek maya natna reng en kol na chuanin damdoi e ringot kha ani lo ti hrela tir tu chan kha ka riata kha tak kha kan ve en kol lo chuan adam tak thelo ti hi sebokila poimo ome chuan chan le pir tu hriat chua atul dana en kol kha poimo hle ani chuanin ami tui vot a hianin minute som panga tanga minute som ni vela mo te han chi ila yang ke salut zo pi te ka chu atiji om ve theya chuan epsom salt an ti a hi magnesium sulfate an ti a tuiluma ti han tel ila ka khan ke ju chi ila ka khan ke sa te po kha atiji om ve theya chuan hemi ke sa hnoi chi cream tam tak a oma menthol tel na te chuan aloe vera tel na te atiang cream te po an hnoi theya chuan kan mutin amo kan phutna bata pon hemi kan ke te po hitle min an ti sang ve deula hei hianin artisan kalte ti tha a avung te ti zia oma yang khanin ke sa ke hit na te po kha ati zia om the ni chuan phei khok te po tot lutuk te muzat tot lutuk te bun te po kha a thalo ve boka chuang chon phei khok bun nuam te po bun a tha chuanin ke po en kol uluk ti fai te ti ro that te tin a ro tuk ani chuan moisturizer te po man te po a tha ve bokani chuan kan soyang deuh khanin chana zir ni khan chana zir en kol kan ti kha tin ana ni chuan emi na chhona e tu te po ve boka tin a hnoi chi a khanin emi capsaicin cream an ti a marcha tanga siam hen te po hian atizi om ve theya tin anat na hianin emi an cho fo chu methyl cobalamin le gabapentin in kopemo methyl cobalamin le pregabalin in kopemo po hian cho ve fo ni amero chu hemi gabapentin le pregabalin hi hemi depression ate anxiety tiang le lulam nat na man thina ni a hei wang hianin ngai thei timayang addict thei ania chu wangin hei hi ei phim phurangai ti kha kan khriata poimo ome chuan ai eng hi tha a ai eng hianin hemi kurkiumin apaya hi hianin taksana le vu yang sa te kha atizia om theya kurkiumin namum ei tur te po oma an lapon ai eng kha ei thei boka ani lapon ai eng kha ye kan ti dia kanga kha te kha ange analaya ke salaya te khanin kan hnoi thei bokani chuan so thing hi tha a so thing hian ti sen kal te ti tha a yanga ke sa te kha atizia om thei boka chuanin emi so thing hi kan ti somanga an ti dia kanga kha olive oil nen alapon coconut oil nen cho polila hei te po hi ke salaya khan an hnoi thei bokani hei ba ka hian changkha te po tha changkha etam te tha chuan zun thum tan te pon changkha tha kan ti to kha ani lopon changkha hi kan ti somanga kan ti diak anga ha te po kha ke salai kut ani le mo ke ni mo asalai te khanin noi tin po kha thave a chuan peppermint oil an ti hi pudina oil te po hi olive oil ne na mo chopolin
tiền ta khanin atizia om ve theya chuan soile soifo tuiril in tam yang kha poimo chuan zun thum en kol ulu nar thalotan am narf en kol mo thisen kal ti chakha apoimo ani chumi khami chu eila adam nga lang ti te kha tiang rangot khanin nat na hi adam theilawani chuanin ashwagandha ei kalo soi to boka video ka da to a hen ta po hi ei ta po a thave a chuanin sunlu ei tamte tha a sunlu ba ka he mi mithi sunlu kan ti te he po video ka siam to apani ni hian hei te po ei tama tha a chuan asparagus racemosa san ti a hen ta po hi a tha a chuan athiam tan chuan mi food massage kemalis ti mayang o ye te po hi a tha a chuan physiotherapy ti te po hi a tha ve ni ole khang kha ke sa chungchang a om chan te a en kol na le a ti ji om na kan soi thei tlem chu de te se